sini rohama dihamu doh dame na siya Tuhan di mata doh siya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Shalom amang enang, selamat pagi, salam jumpa kembali di awal minggu ini. Tetap semangat amang enang dalam melakukan aktivitas kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberi sukacita, semangat bagi amang enang dan kawan-kawan semua. Mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan bagi kita. Yohanes 6 ayat 47. Na tutusi tutudo na hudokot Tuhamu. Na porsea. Ido naunggabe na puna hanguluan na sa liling na. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan mengawali aktivitas kita hari ini di awal minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kamu kadongan naik kosonang persyai mah Tuhan. Naik parjabar hodi hanguluan na sora sudah persyai mah Tuhan. Na tahu si beopon jala si haporsiado hatan Tuhan Yesus namar sari ngartu tidak dibagasan sadarion na tutu si tutu artina lapatan nak kamanginang tang unang ragu hita di padohan sialani di perdalanan di ngulut tadi bagasa sadarion unang mubah haporsiat tai maradupo Tuhan ta ay ngaporsia ido naung gawe na punah hanguluan na sa liling na. Ada janji bagi orang-orang yang senantiasa setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu amang inang beok maha tau di perdalanan di ngulum. Unang manibil kita tu siamun nang Tuhan pira. Yang go pertibion saina patudu holon na dudalat tuhida wahama sa mubah porsyotong di perdalanan ni nguluta dia kaulota di bagasa sadario haposi totong tuhatay usai porsea mahita di hatana lahu mangula ulota mamuhay mabuhali ulota taingok ma totong marhapurusan pangusadian hola Tuhan. Asa mo lo tunga hapi akan amasa di pardalanan ning uluto nak kamanginang di bagasa sadario arsak nang las ni roha. Manotong hapur siot dai manodani roha nang pikirata. Patu pahon akan hinalomohon ni diwata di nguluta. Tuhan memberkati hamanginang satu hari. Beop hapur siomi ay di sido adong hanguluan na pinarbaga-baga ni di mata di hita. Percayalah kepada Tuhan, tetap yakin, jangan ragu. Mari kita menyanyikan buku ini nomor 267. Masih menunggu na ilah kamang inang nanti. Sondangi rohaku